Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Afdal salawatullahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Tuchagina maso nenyukuta yachi ya kha unge ina fatha. Yitudiko just ajiga semu nyukuta indala. So once na kuwa ba'akha tahatha nagamba nti weeyigiza ogattaye kijja kupya mamaaso eyo ja'aha bahatha okirabye ta'akha jahatha okiraba. Naam, nateezamuko wansi insha Allah. Tusikeyo line zino ebbiri ezisembayo. Naam. Tuyina akha jahaha kati ono wansi nazikuwa zonna from alifu mpaka kuki ku khawe nakuwa a ba ta tha ja ha kha. Now tusoba tutya okusoma ennyukuta zino ku speed nga tuwummuddemu. Tugamba abatatha jahaha. Nagamba nti weeyigiza okola ki? Weeyigiza okusoma speed egenda kuyamba mu maaso eyo obeere nga tokola ki? Obeere nga tobembegereza. Kategerekese. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.